Hagajing lekai Olimpik arhajar arpeu sau jongka jing lekai football hapring ka Zambia Persia ke Germany. Haba pai shagan ke jing lekai ki tei lekai jongka ri Germany kila khore ka nam job hadin bagilala abat pelim suk ya ki tei lekai jongka ri Zambia da sau la kawai. Baleng bagan ke jing job ka Germany kala yo benrung sya ka quarterfinal. Hagajing lekai hapring ka Japan Persia ke Nigeria hagan ke jing lekai ka Japan kala khore ka nam job hadin bagalala abat pelim ke Nigeria dan Lailanon. Baleng bagan ke jing job ke Japan kala yo benrung sya ka quarterfinal. Hagajing lekai hapring ke Australia Persia ke USA hagan ke jing lekai ke Australia kalamat ke namrem hadin bagala sya pelim ha ke USA da ar la kawai. Baleng bagan ke namrem ki thei lekai jokari Australia kila du benrung sya ka quarterfinal. Leng baga goal difference ha ka top 3. Hagajing lekai hapring ke Brazil Persia ke Spain hagan ke jing lekai ke Brazil kalamat ke namrem hadin bagla sya pelim ha ke Spain da arlanot. Henry Deleng baga goal difference ha ke top 3 ke Brazil kala yo benrung sya ka quarterfinal. Hagajing lekai hapring ke New Zealand Persia ke France hagan ke jing lekai ke France kala khore ke nam job hadin bagalala abat pelim ya ke New Zealand da ar la kawai. Baleng bagan ke jing job ke France kala yo benrung sya ka quarterfinal. Hagawai par ke jing lekai hapring ke Colombia Persia ke Canada. Haba pai sya ke jing lekai ki thei lekai jongari Canada kila khor biang ke nam job hadin bagilala abat pelim ya ki thei lekai jongari Colombia da shigul lanot. Bad ya ke shigul ke Canada kala yo ben tap haga minit ke ban riu phewei leng ba ke Venesa. Baleng bagan ke jing job ke Canada kala yo benrung sya ka quarterfinal. Watla ka Shah Haduh riu point hadin ke jing pen khen jongka ya ke kendon ain jongka IOC.